furniture na vifaa vyote vya ujenzi. Kwa nini uhangaike kutafuta sehemu nyingi? Shah Ceramics inakupa suluhisho kamili kutoka mwanzo wa ujenzi hadi mapambo ya ndani. Tupate mjini Kisii, mkabala na Kwanza Place, karibu na Quickmart na Kisii Mega Supermarket. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0703943972. Shah Ceramics, pata vifaa bora vya ujenzi. Kila tukore Jumamosi wachakira nseyemo ya Maragoba. Abarai n'amagenderero. Asana ko raho nyako. Netiko tubionsi tumechivuti ntegarete murobyo bwa abarai n'amagenderero. Watatariki na nyachaye Brian Bright. Uyore woti yangana yobora yubuja asibusiyengima. Bright. Agutokere n'abakuborera lya kulengete bitukaserine buno mu Kenya bobo busibontere gutayo. Abarai n'amagenderero kila Jumamosi kurenseye ya Maragoba gusi Kenya mono ndaranyarwa. Thank you. Nakatwara ibintu binge. Nimepenga Jumamosi. Bright. Jumamosi neli tukoli tambe. Ko mara ni ngene. Sawa. Mumanye nuru. Turamenya no lakini ni naona mai. Ako Franco koya. Franco ko bora mungu. Ya tukora na kipindi kije kasori. Nene rogo bibili mono. Biamone siga shokara. Asante. Ni James Kamon. Usinjire James shokara Kamon. Yes sir. Bana ko mai. Kaza mbazo na mambo ya ndio komera na bali kia wangi mwale boneza hiyo na mama. Ndio bora wangi bana bekorawa. Asante. Biamono. Kusabira manya sawa. Biamono kwa kusabira. Abarai n'amagenderero. Watatariki na nyachaye Brian Bright. Uyore woti yangana yobora yubuja asibusiyengima. Ndio naenda juipi nitabeyo. Agutokere n'abakuborera lya kulengete bitukaserine buno mu Kenya bobo busibontere gutayo. Abarai n'amagenderero kila Jumamosi kurenseye ya Maragoba gusi Kenya n'ensingi manigi tegerete. Kana limbione. Komera na nako. Ona na kunyera na ngwankwanerete. Tachinkeo. Kenya ndio nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu tulie mimi nawe. Kenya ndio nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu tulie mimi nawe. Tusivuke changamoto tuongeze juhudi, mkubwa hadi mdogo Kenya ndio Erumbie. Abo embeo ke tunyare. Na bali yangi tinyeto. Iguta tora wasurende. Ona tuna yangi. Na ko nyara gari bali gugu. Ega. Ya, na bali di West Adili. Na ni Kenya School of Tibet. Oh, Tibet. Mane gare chinga kijiri chinga ko 3 months ba ko baga sa tori ko. No bogo si goska. Agiro kwa korobia. Na kora wana ni tuele online. Entonces, kono mo kabit na mane na chinga kali mo chinyo kia. Mano kora kabe. Na kakira maya. Ko bente ko ko ani. Agende tu tembe.
madembe. Ene kumwana. These are 70 hours. Awane mawe kamara kana na batiga. Jine jigo. Yeah, singe ya Facebook. Areko ya. Tumina TikTok. Muziki mkubwa. Kwanza nataka niseme yale moyoni. Erono mangana media interview na ranga kwa ile ndio kwenye wabara kulidi. Nataka niseme Ingera bongo biando nyo mbili ingendo. I think la bongo ando. nchi yangu ya Kenya. Ina mengi mazuri ya kupendeza. Sifu daima. Tunaishi vizuri. Omora rango chale. Rango jana. From family na. Studio ni gani? Studio ni bujara. Studio ni kwa para na. Yandu Ora na what the future njerando ja? What the future? In fact umwana nale okora attachment ya ukurubu wali mungoi. Sorry. Ale posto ya te bango umugambi oneni mumai. Family yo muntu kurumu kochi ni kumanya. Ochi. Era kuru twara soma muy university. Senta kama Uta mumai kera ngabana bakera. Abana bakera. Isene aroga manyonye ndre. bono. Manyo uyo morale. Ndendo kumai te kabisa. Nuko no teman. Abantu ali bamba rero kurege narata. Nakabire nyamire. Kasentikare ya sana. Nuko tigere ya sana. Kwa vile very consistent. Wala no kana tinjo na kitu madao kwa leo leo gele litu. Lakini jina tembe. Very consistent. Kwa wana election sia ile. Kile kilo jira da wando za chini kio to very fair. Luego de uno mundo tayo. Mandoro ba jite ga babo. Rama ba jite ga ki wiji bebe baga bakari. Kabisa. Nara bedro hiyo Very consistent. tembe. Kama ito ko dere kiti ground na tuma para iko sare dia kero wako de. Ile kinsa yo mo da de tumere que tukale ngagia. Linki ero selene. Wanye tumero ya tumero awo chana. Right, asante sana kabisa mwanchi mutegeli Radio Vuna 102.0 FM nguko kwane sana na kukualika ni andonsi aliasole ime na isiko ya Kenya. Karibu sana somoro bali babarai na magendra sobo tukobo igabwalero nchego kondukanya chai Brian gose bro bright ikaro nguko kualika ni kirega somoro bali babarai na magendra buna butambe kali tukuri Jumamosi igega no tokuri ya sobo ime siasa ngakiagendrete ase chikainti cheito cha Nyamira monakisi abego twanyara ko batukuliria ngaki Kenya egendreta monensi ngaki egendreta. Karibu sana senchera benekima gotore live ase omutandao of Facebook na kunyara ko kuliria linkwane mase maso mutandao Facebook abega so mutandao YouTube utaka ko liria YouTube abego so YouTube nyara ko bagukuliria Chonsi Radio Vuna 102.0 FM utaka ko liria TikTok naro na bago sori riri nkwane yo mase mitande yonsi mwache mutegereri igotore live na rera sobo tukobo igabware rungu chakamo ni nkwana ekaronde gaiga manere engineer James Kemoni mwache mutegereri no morai kurwase county ya Nyamira kuriye kero kyobo governor ase county ya Nyamira no arike gase studio live na tuko chakanere nkwane ya masemo ase biro binka bune biko mwache mutegereri na baadaye ndoba monere morara Kibaso oyonero kuri Bujumba se constituency ya Borabu iye gutuka se county Nyamira gucakira ari 7 n'ikidaka
mirongo ibiri subutuko boiga bwariro karibu sana senchira bene sana rando muliendo nsialia sole ndo batatu iga subwangutu ng'arigana ryo muraiga iga se studio tutara so 0704 102 102 0785 102 102. Hello. Wait a bit. Alright, asante sana kabisa. Ani maranga kurwa se semeyo aso kungalika ndi mheshimiwa gaga se studio na ndengo nyuli mwanchi mtelinga SMS line ya 0706 102 102. Ready for hello? Wait a bit. Alright. Safi. Alright. Asante sana kabisa my brother. Kurwa sense meiga soko ngalika ndi mheshimiwa gaga se studio. Ngerewa mwele singe chwe chinsa maikore na soli baadaye. Vuna radio hello? Rebia. Alright. Asante sana mheshimiwa Kimoni ni mumaita? Ayene beneficiary mo a sponsor ko Jamaican conference. Alright. Safi. Sanda sana mheshimiwa inagatia bali ba benefit asiko abeko kwa bali ba wacho cha semen conference ko mheshimiwa tento so senkwane ya masemo maiga yeke manyeryo ke ko bwatia kila litu kure Jumamosi gochakira nseyemo ya Maragoba abarai n'amagenderero abarai n'amagenderero Dua mbeka bangana kakachisibi byose Karaira ngawe ngara mheshimiwa n'amagenderero Tatawa tuchi nyume bara babali kandi commitment yamugana Right. Agutokere n'urukoborera ya kuringite bitukaserinda kuno mu Kenya kubo kusibontera gutayo. Abarai n'amagenderero kila Jumamosi kurenseyemo ya Maragoba Radio Vuna 102.0 FM. Nyamira, Kisii, Kenya, East Africa, Africa, Mensinde. Right, asante sana basi mwana mwancho kutelia singe nchi chinsa nteto nyara kwa batoko chake nkwane ya masemo na kutibi mheshimiwa ndenerega gase studio ya kurukunga Honorable Engineer James Kimoni kurwa liase muiboro gwekenyorogia kegogi mongoli sia sublocation gogi chora igakurwa se county ya Nyamira na haikurugo akoligene kurugo kyogo governor se county ya Nyamira nresu mheshimiwa kwa chenjiri tate ya subutu kwa igaware meyamono mutangaza si Brian. yes Kwanza kwira libageli lero tebe biamono ase radio Vuna na timu yaino ase kasemo kolengi yamuko na osemia abantu baito ande nale kwira libageli ngakire biamono nkwane abanyamire sebali binyoro bito na abakenya bonsi ese barabe se county yawo batebi na bayira amayiga naenda nabatakira mangana maya ase bali ba maete elitaliane injine James Ongera Kimoni inyeweru mali Nyamira na wate basakuru kukegogi na ometa ali kegogi naende na omete ali tinderete meche asakuru kuginga abantu baito ina mondo chengo no tale birugo binyoro bito ngono okora magendo asamangana ya
masomo asa mang'ana ya gokonya abantu bamitekera ogwata abarwaire ase ogokonya amang'ana ya makweri ase ogokonya amang'ana ya ogwacha chidaraja na gokonya ase okobeka nonya ase nachangire kobeka chistima na gusomia abana baito na kulinda abana baito kubeka chitaranta chabo buya ase emepira ase amang'ana mentorship program chogokwanera ibigori bibike ingokora esauti na nincho yomobo inyigo iru Nyamira kinire n'abanyamira nsomire n'abanyamira igo nokwerende okoboka mintu kyana barambangete okoboko ngakeria lenge nalengense baka igendo de abarero wasiwasi kyare bibi binga narabe kwanire Yes. Engineer James Kemoni kubuli alekero kyobugaba na bwanyamira wetere nyomba ya manyagetinge na Engineer James Kemoni oyo tageta magendro Nyamira na murucho bakongoli tobwati Nyamira bado ntoranyora barabara chikokoru bado ntorara amario wa toka chijagitali bado amagendro ago kurwenya SM yemo asik akanyora kamo kanyamira bose wode ya Nyamira abanda abanyamira ntunge na ntororo esokurwe bango ntororo asokorenta chikura ntororo asokomenta kobana nintu n'abanyamira lakini esa magendra ago kurwaho kurwe sensemeya meje yabere no moraito uri ototenete worokiro gochao konene sabanyamira oye talugosike constitution yeito ese chapter ngo na wateba chapter 6 leadership and integrity officer kera nova governor nova mo public officer okoraga sisi national government and county government ikitengo gelinge gotaba wikuske bali bakoraete wikoboro kya maskani ese office ubwate wikoba koroba tegerre wika wiorokinda tuli gopagwa abantu wiko demonstrate naye n'umuntu obwato burai botali oboboruti boro bwoku eka wekianinse na kokorera abantu gase ebyonsi ipi byabodire Nyamira na korumambi korugoro mwako chira abanyamira batebire barori okoboko kwanese ngo kolega singia mbatagetenje okolega si na barobo asekero kyobugabana ase officially abere bwato matatisa makongu obwobo bonene ase tutamaiti omosunto mone tutamaiti naki mambie kero kwenda n'abanyamira ngitugochi gokoleru na bali batuteneta sekero geke kiagera kero kyobugabana na kikeragera amagendra abo kero tubwato murayo muya kero kyobugabana na kikeragera serikali y'iguru ya Kenya uri umugambi wensa amanya bakongo bole Nyamira kero kyobugabana na kikeragera abanyamira batuwale usarama ekere tugukwanerana n'ebitengo biri usikende na usarama uroche nohe obubi bw'ekyombe bwerende se butalenge urocha abantu baito mbako no kwitana ebinyoro ondeta yogo semia abantu baito urocho bulimi bwito bwechaye bwabero bube bado ntolense echaye ito na buje gutoke tundu balime bolite liborobo buraitwa chorete serikali eli igonje nkwira no Munyamira ko tebya abantu baito Engineer James Ongera Kemoni Mosabere Mwelibaga no mogona wataba nyuwete binyoro ngabande manifesto yaneli bwata banyirigeri mbaroje ne isainera atatu amangana Nyamira tigamo tosabe mono tuikali bwata chikadi jenu chechukura na chirocho egero muikali mwonyole nafasi yogochora ebyongozi motagete na ende esena liri binyole bingi bya Nyamira na bondo cy'abantu bawatanaki Kemoni tonso ko Nyamira yeito na bawateva kunyurusyo sebe mutaro mube ebe account bwata maskani Kemoni na bagocha agambe n'abanyamira tali abagambere one ntotobwate no buru tubokuru kugambe no muru cyo yomo oyi ndoche nabogete timeti sabo kremiaka kurutoya uji bilioni yange mia around to spend sanga 500 billion Nyamira ngaki kurutoya ka devolution umure yona alenga serikali lientangani asekero kiriya kabere wono ina ibintu byabete na etakaire kero tara kwati chinsale kwebanga kuna maito bokongo boli Nyamira bokongo amaite walinga Nyamira bakabono yekero tu amoire miaka ego chukoera 10
na inade to momente yende ebe 10 guchikwera 7 Yes. na inade to momente yende 5 ebe 12 Mm. tarama ya nonye nkayige chiko gegotoka Nyamira nga Nyamira echakirete nga Nyamira erete nga ino enkaroke igete tarama ya nonye Nyamira mbantu kibameto na ende Maybe mbona guchokore gasi simitinye yetegere. imetinye tanero ninyorocha Yes. ngendo ngobori abantu ba Nyamira neke gake borai bwito bori togo korantuli gochora barai simiaka oyo mo semetinye tano ndoko chora barai batokolere gasi baroka debinyoro baira abana bitu chisukuru batokonye chibasali batokonye chi barabara chita abana bitu babuda buda baru amangana yekinywa chime banyore chi shedi jire chi bakwiga mana wone mbule utulero yali gutukurumambi banyore se bakwiga maguchali mayo na baru mwanya bantu ebi byonsi ipi emiaka 7 Yes. mundu tarabo gokora ebintu ebi yaikire bono chikura utari gototeno echibesa chiri chinde konyanga yokuhira rero nario gocha gototei bono kwabekire chitaya Nyamira chitaya chiemetinye yatigeire bono gete chikura nakwaro che karenda yachire IBC anyarosiri karenda yayekorani yechikura chikura go ino mutinyo kabere igogo ikakera wafanyikazi wa serikali bakuru serikali me na wali tokuruo tokuja goche amangana siasa na bana siasa bande bakuja kuruo gochakira mutinyo miekere parliament ikubunu ibiruge byonsi bikuru mutaka wabono beiro muntu kawaida ende rwanere sabana inji tindo chibose muruot mugaba nonde nabwate uri okorengerera kabisa na nabwate gintara akorera bandi metinye tano nemeke igento tumendo batebu na ki emetinye emiake ye ya erire tatene nkai yarenge bono iga na bona abekire abantu babukire buri bakobegete chisuti chingi ya tenine buya kutara buya ese mitandao Yes. nkai ya maendra ya maye ga gukwanale nkai yebinde byago de bibire na ochire Nyamira ali orori basabantu bito ngo bara mariyo All right. ochire chicha chito talire buri orori ne chaye korana mungoli setundu balime ochire orori pa evare korana kinyambie tundu balime ochire boli nyansho ngali orori ne chaye korara kiginga gali esaranga boya ali chaye korara ma chi pare con chi factory chirange gali boli no suko bonena inanye gene tabantu mito bakono konsabera kingo guri baga Yes. ni change ni ndeta mabadi kama Nyamira Eh. ni ndeta obomo ni nkolega sininu nande nimbategerere nimbasike nande ninyeke ani nando mokeiga murigereri mubere na mawati obongora bwigentekende All right. bono tuchora abantu ase amangana yoko na kebobwate chinguru cyabo cyo gukora ngende ko muri ndeta komenta yo mutinyo yo beiro mubesa mwanyagetinge yaikire ase abantu baito tokurwana sa kurwana ebinyoro bito gore amangana siasa igona ari kuira libageri nde mwanyagetinge bonsi bali kisi abo bali Nyamira n'abakenya bonsi even Kenyans wherever they are ase barabe bali Kenya ngima mahali wako tutiga mwana yoko na konenda chiburuburu igore ya kisiasa. All right. Igendo yuko tora konye n'abakenya ose n'abanyamira ndote gitugo itara manyinga ntumwa mugusi mwanyagetinge ntwalenge igo ntuli go ita abana baito igore ya siasa ni gentege kigo cyo koera kera matuka ikire aga siritu kama tukabera tatu gentege kiaili twajora baraya banga morai doli gwate gito solio tata gite lakini kero morai ya kode konjo soye kero ima kolega askere umuntu uri bali ba mwakirete na bali bata mwakirete na bali enyombe ye yaye igo tago ito muntu mino utiga abana baye bali bosa otige jamii yake kuma igona kolera inoko ya siasa ni gentege igonde tote ya barai baito baire chimeme cyabo ngora ibijana bito mbana gutumika kwenda kuvuruga mekutano abarandi baito abungote baba father bishop aba elder bali batende chikanisa mba ekera umuntu akiri no nemekutano bali tigaba ekera umuntu libaga kwane aho ni sera yaye ne banyamire nyo kurute kitutu masabo kubuli ekerugo tara gwesi mogirango tara kitutu masaba tara borabu tara no tumugirango
tiga abantu bakwelibaga okwane gento tagete gukwana ase manifesto yao tari oramo omondo egere barore inki uguchiko bakorera inga kirigo goika ose gutumia chikadi cyabo mbamaite nakibao chigochora barai batagete nabange tayari batebine nakimi aiga no tolengereti kogenda tutagete amabadi ko Nyamira. Alright mheshimiwa. Gori na tuli ase taro ya obuno kwa biro konya gutara Nyamira by the to akorere you are very consistent kurwa 2022 gocha asa matanga na ase binto binde gogora ninda ubadaye lakini nkale tu akwanete omweli koro tu akwanete chiseki chi abwatete nse ase county Nyamira kati omugaba na county assembly ga naria segi abwatete nse of late Nyamira tira kwaniru mono timedinga esegi linjairete usego yairanete bono kurwanwa enjerende ngao ebimonya bigotebanga cold war egenrete mbiyamono ninjo yo muri natenete ngakiri ngateba ase chinga kichirichire kere impeachment iliyo mweli yalinge ngateba tigo musio Nyamira ayuguri bagakore gasi ya yatari nesa uri mwanje tugosende kaminde tokwende sabali mo kisiasa isauri na roche chinga kichiaherire tuguchigokora epa election yo gochoro mugaba na Nyamira omonyi yes nakige na debere naki esiyo eliese gasi elia akorire gasi elia abere kwenda ngora lakini rende ibintu bitu na bibi abere bigosira na ende no biroje no yesisi ya ikirali norojo bora ina boro fwe ase ewodia yemo bose constituency yemo yetali koro kuyesa Abanyamira bande bali baroro igo esegeri ki siasa igora ali nekirete lakini alinse sabanto bale yes noroje bato chimina nonchiro gora mano yo magosie ka ofisi chinde airu magiso na abande yes lakini rende abantu bali ngolengereria abange mbakirite sole bomete bono ingaki yaikire bacho korabana abana inchi gwikaboro kinambaramo yes lakini kimaendeleo mbali yamo igo nakitugusabire timu yenye Nyamira era begi gukwanerio gelimo na hende yegene tegente gokorra Abanyamira nekia na hende yegene tamageno ya magendo gendo gotebera igo naroche county assembly ali nyombeli kwa gachu naroche bakonyekagwa narore bakwenda no manga isete ni nali narore bagotara no eno tumugranga korra nyagitali ni chichire seji korosu eri karokeni ndo iguru kwa oversight bagwenda gokora na hende kinegente kia igo inchige ntomo gokone na ki eliogiriri ale goto gusukumo no isukari ese national level na Nyamira engima dia kianire lakini bone ntutu tegete koregere tuoro kyombo omorembo yo ogokiro kongubwata igento ngiro y'Abanyamira bakonyora amatunda nale bakonyora kurwisa eliogiriri ogokira ogosira ku eliogiriri amagendro tutete korora ese chiwodi cheito amagendro tutete korora ase county yeito enjera Abanyamira kera baikira ofisi serikali ya Nyamira na kibakonyora chi license bagokorera ebiasara na kibakonyora chi license chugo chi permit chuko gacha chinyomba na kibakonyora chi permit chuko kora ibintu advertisement imbere bigo endo koligie license yegera obeke no ese gali yegera binakorokana ntute kora obuchabu ochabu bulingo na watebo buli oende kibiru no gosoka kibiru iga ochabu mburange esogosere town tote to korre ibintu biru bya rusiguo omorembo yo eliogirikire tebe na magendro bono togoko ogwika Nyamira norocho ochabu mbule magegali hoteli getenene ibintu biru ntote na koberere para igoro elinero turateberinde omorembo yo eliogigosira amagendro na agenda togokoro Alright, mheshimiwa. Lero ntete kwa abantu kurwa se county ya Nyamira libaga ba kesimi na liboli ngoboli nga ngikeli mutegete omugaba nokoba next omugaba na bwe county ya Nyamira anyale kubaga kubakorera na lisole lero ngoboli directing nga ngikeli mutegete omugaba na mokwa
chinguru next onye no mheshimiwa James Kimoni ngimotegeta ko bakakobakorera ise ko bamwamwire chinguru icho buna omora yasenge nyutobate chinsa chinke igondete ko chakaso kubuguri chisemi chumo menyibwe county ya Nyamira maikore naso mheshimiwa wangu muboli nimete mutete muboli nkiama kia kubolia muboli gosengo support yale matiyangi amaswale nimete ngamutegete mboli lakini ko muboli lakini asabono eronde to chaka monae mheshimiwa beki chi headphone yechi lindo yunga kimotegelio yako nyara ko baga kubora kura se county Nyamira 0704 102102 0785 102102 halo minjo ready vuna halo Ruo timbi yole mbiya mono na Kimoni no tolega na mheshimiwa Kimoni ono mwiwa watyango jabano Kimoni mbona ninte na iberu gaiga manyanga no jigo konya security para jikura no jire bwana tietani jikoni mbiya mono okobwa no bwato mondo kuchechera naende hapo ganda irane bwana nale koboli na ki na yako ruona litangani yakuru mongolisia yo bawe tukawange na matiangi ngotote byale bako mumbo yo na babage sona yes egente kenene bakole emirimo Kimoni nabo muigwete lakini nanya komorora ande nabo nyigwete morora atare gochege simeke asoe gotanya byosi asoe getatiga egere linda kwanira abantu tomorore kiagera nara muigure no muntu muyare to jo o support no men conference baite na sponsor tava sacha 40 baje men conference Nyamira to igwete bove ebintu bikwame nanya Kimoni naroje bantu bwati kipara jikwamete ona nende Kimoni ali gwanja atare gocha atotebie nande tomorore nitware komwachikua ekiagera etole pita about Nyamira county bove ebintu bikwamete nonya Kimoni naroje nonya nabanyamira mbaroje Kingura tira igo bright na abantu bachangie alright Kimoni atare buna natebire gocha lakini wateba hike ntukia ko chandemo no boibi atorore ne tomatebi no boibi buna bintu bikoibwa abantu babasombe bintu kurumwa mu murone nande bayira nabate kuiya ngombe libaga bale konye bintu biri bagore jiombe ande bayira nabagaje kuiya ngombe pole sana baide ona Kimoni gato tarere gocha tomatebi chikuranjira gabumbura abubonere bura bugose ya kwende wodi ya Nyameino alright ine wodi ya Nyameino atuti ona amagendera kwa mete korunse wotugoro savi Kimoni namwari ganiria jije gocha geta diga tomateme ne bintu bikoba alright mbiya mono asante sana baide mumno iba mwire ngai sana nagonye gukuranga abantu bagoche bamura chiombe bamura nini gakobeka kendeze ko bamurire mangana yo mugambe nyigore vuna redio halo okay redio vuna halo kwa bright wairire bia strawberry injini ya Kimoni no monto muyenge njera iguro koeresa mbiya mono nande kiroge kyo ko bori ntoro chire monto ri oro no ne rai sinkora achera o sinyunga kya ko boria gosere magendero kiago saba wona ngayo mo chando ri buye to koranga na boto ko choro monto o ikario tantana o agaja gosene geita o tiga ko beke fence kile kyo pipi ko ko bone binde makusudi eso como galie binde binde mana gosono ngakibonere liswali nabo endo kende kya kabere na abangina abaporo kuma babora tanko ngo shugurike ruwale sana abaraka baravu bari abanzi babo bazire barabunga kibatana korangiri wandere ayemuro birikyo bwate kure abaraka abata kwati abangina bazire temuro birikyo bwate karata erezang alright kando na maboli kwa bolire na injerero na baboli swali na dawlero njengo baboli swali bono omugaba na mogochora next ngimoto ketaba korera una Banyamira na boto tageta akora nyana magendera ikwari kerensemo buna yebene bune strawberry ngikiriwe tonye ne mheshimiwa James Kimoni mutenga oize gukuna yabeire atoro osari gusene pare bengiya
echaye itega liwo ligiye muna to kuwotiro wala ba koriera wosensiringe sini ko jigoro igera na into nyore none ka weriere enke bare ate factory ke matoka ago sombu tukono mowaso munande para emesión si kono ko tiri ko chiro wala kwale na ere ko chimata obo factory bo igoro bako na botoko nyore gas abandi bako so pigi abandi baso iga abantu gato kanari naende nari ense utumia ko bengia amangana ya babura kana batako anogwani ngyote keto mugambia mangana ya babura kana bataka nuko kani kwa ngoroki na bana ataka na baro bari yecha baka kana ne kuba ko kwa nwande na baro bun ko rangambe giromo no na bugambo ri engineer demoni wate bangi ko wate terengere yikime yaye wate bangi ko rote kininke begete mugambe ligerenga giko tokonya banga bunanche koro sana kije abuna wake to kiriga na baigo asante sana strawberry beka ye point rio baraya ba mwabate kabisa mangana straight forward lindo murayo manyanga ngayi obururubuli vuna red hala haro propriety yes makiwa ile no mageni waire bya nte na yego tebaida ngayo kwezi mikorwa oyo mbisi kabuli korume miti esise wodi okay nare kora moboli diswali byane lisanganiga esise wodi ntu ana komo igutana gocho gotole Nyamira county lakini rende omoishimiwo oyo yes na beire nkomo igwe gasi abeire gagokora okorire gasi engiya mono nande ngenta ereira mangana aje yes ari wanta nyore keroge kaikara sabe gabana ya Nyamira oja kogera ta ojororo roboniga rogerire abantu bayimukira bange Nyamira koboria obogabana bwa Nyamira okay atongo ntongo borai bwaye mborio buja omoishimiwo yo ereire buja yes nande okwanira amangana amange nande nkomo igunde iga anga akorire bwaga ateira abantu abanga batakati nyumba okay nabo nkoigwe gasi agokora abana batari kwenyara obasaponsa bagende school yes ntonara gatebo moishimiwo yikimoni na mtu atotarere gota ige sise gwadia manye sise gwadia tere na mtu atokonye egera nyore tikira sise ine tiko moikaransie kero kyobo gabana yes atokoraga emeremo na ise nabona komenta buno yo minto ruroro kwane ababoraka ababoraka ni botwebire mono okay nte buno yongo kwana no mongi no mubaraka for so many years naende nare gosaba iganga asenge nsata nyare go to suppose ka 20 okonyore kero gekyo ato igerie kibesa cyaro interest yagero tolonia twana koruoro twana kobogoria nabo cyare go tokonya nere ga go to boost very good amagenderera Nyamira agenderera sonke motwe ipasa ntori konyora aorganize abantu baye buya egere na influence yeitegendere naende yoka onye kare na matianyi kikura ako ira maambisa mbili okay no mongina Beatrice kabuli korumemi condition yabe na matianyi niwo aba na matianyi dirori kipiri zako genda maambia alright asante sana negendo robot rumongino liga gatabanga ba kuigwete koratara korakina baigwete gasi yao vuna radio hala yes probright na engineer moni waire biata waikire liage tata askone gasi achuka gotoka liage tate ward kigotoka liage tate manga ward kitu masa Nyamira county okay angani janda murambi yamne senja na to support asiga seja men conference enjonto anyara ye ticket irende tukamente tigo rabunongora muran biamon by the way ne beneficiary yes eli taki kwa tumbeketendiria eli tangoro ku Cornelius Achuka yes all right enja abantu mbara butu enganga abantu batano ya narire Cornelius narire all right
Kare point yao na se chideka chinge. Yes. Bono ngendo genare kumuvuri meke padri ale lietari antoli kwete. Lakini taranse mochonsi. Igondo kaneti tomorore na India. Egere kero mate mwaji sara mwabe no monta bere sirka pisaigo busia so bosio ma nalipe nande nyamira pazento kwaka bokongo nande tukate chenji kabisa. Nje binde byangira ko bikwana na batoroje ngano montora kiko nyamira. All right. Okay, egendo kende una bono ngenda sabe bono una chipara pade chira mindo bwati asanyamira. Kinda sairende kara asoe. Chipara chira pade nyamira nji. Yes. Egendo kende una bono ngetingere kyamanga gaya. Pade tijina boge kwan una jabana igwete ngia kero mopira. Lakini ono nabondo je nabote nini ko nagra kara aswa magendo nara ali atigere tingira pade. Ai iko nyakor era bia. All right. Diamo. Asante sana singa hiyo chideka cheto chia minyokire tigangire yo mweli na ndopo mweli. Halo. Right. Weirire no mora. Weirire bia. General agreement. Ngoyo kwanza to kwanera. Koira iga. Ngaki ukorukwa. Nyambo nyigata pita tema ku girango. All right, karati galero. Priority na abantu banyamira kidogo. Vuna radio hala. Halo. Wase namuna cha note mugirango. Aro pura parai. Polo nyiga koro note mugirango. Yes, hello. Aro pura parai. Na koi gole tata. Ngo kwa na kuliga mawot. Ngo aro frere nyame machini. Yes, Alfred. Ngo bori morai yo kwa nebia. Ngo mo support ngambo yangu kwa. Lakini vuropora mtogwate nyamira wati kuge kero kaliwaru ane buna chinjo ke kilo mutana. Iko bakwe banga mukurusho monto geti kali ndu kere cheche. Wikabe bange. All right. Ada kubai saranse ntoma ta ko boko ntota te change. Yes. Katoko ta ke change na tura nyora magende. Ndoko ta kamonta bere kero gote ba jukutri ko nyagali buna kene nge ngende. Ona bono digo ma ga wodi na ta aro rara manenga. Agar tumo manya no tal kende ndoko ta kaborai boko tum kajibe. Ndoko ta kaborai mutoko tumeka o ama ngende ro monto nyora. All right. Nimeshukuru sana jua to. Thank you. Asante sana bana. Aya. Nginyoli ngange kwa tebelida. Pole sana vero kwa baka kuminjoli. Mheshimiwa abantu nabanga beteto kwa kesimi lakini nimetenga you are pressed on time. Igonte ke tocho bango chili tukota bwati haraka. Toya banyamires no nyen 30 minutes. Bake chisimi bagotebi ngakibirengele biru buigwira ewe komunyene. Ngeta sabu twara bwiri because of the interest of them to but less than 5 minutes. Nabonte ke tonya roko batuko kora overally kugani kwa boli kwa bungolinga. Otale naboni sisi omungino yakoboli ikali sisi ne chinsemo chinde na kwandregora yababoroka barabwigento bategetenga banyole none chibesa chilo na talo interest rate banyara ko babako agendere gera tugo chakulika kiro monto na tugo chakonya kiro monto so enyoko what reaction sasa bategere unyuri na minute but also most importantly confirm no wale na matiangi osetoyo ko mongino ina bateto kumanya mbia mono egento ndatebe neki ndegete goteba bwango yes na chagite sawali ye nincho yo muri na beri kingoteba nincho yo muri na beri kingoteba na mwanya getinge tukwanelio gelimo na twende njere yamo incho yo maite bia na onde nene chukuro goitere chama ya jubiri ninje na beri ngono no mwana ito binyoro bito o yumweshimo matiange inje bwe kana tenina tarani ngotana ki mwanya getinge nintu na otogo kweraga oyo nyugure oyo kuigwe ndongo kwana Carolina yes igo ntuntulos kwa kuchiande kule nyombelime all right nintu ntote tobu tuwate chikura chinyinge tobe komolembe tukwane ni viongozi lakini ndio ngota na kinyombeli ya Jubilee abantu barona abange ngona gosabu mheshimiwa ito Dr. Matiangi atuligeli enjere ya moyo konyora the best choice era konya banyamira dali goenda guikaransa magana no te no yonera uyo anatosha ikine kia gutuite sinyami nyamira kero muntu toy gulibaga
tuligerilu na kitu isaine tokole, and I believe ukugena kwane I'm the best choice for our Nyamira na Chubiri asuko kerokyo bogavana ndo gene da whatever na tale Nyamira ngima ayo mana teva esise tinaiko esise na temiro iko na ikire matunwa na ikire manga nerelia ro na ikire kawa na ikire ronge na chirega aiga asenale sisega iga ba so kwa chepara na soire mali gweta ningendera gutara turujone kuranjereka no gendera gutara turakora gutara lakini na tali resize ninye maete se yebone na buaye asabantu bali na sebatali nitsi chikura jubente no bakongu baronima ni maete mbagwata mangana ya bakongu wa mache mbagwata bakongu so bakongu ya jibara mbagwata bakongu mangana yesima mbagwata bakongu mangana bana gutanyora jibasa richo kwende skuru mbagwata bakongu samangana chichiro bako ne barao ni bintu byabo nindengere tikingo ikanyamira Tosi mangeli ya rogoro eli resize ebe tauni enene konya abantu baitu na mecheo egere chibegende kerene igurari kintu kinenda tebe ligoma na bere kinkwenda ligoma no igoro no nali ngeligoma matangigali montinali kerokali na changere jeskuru ali na irawa no skuru ali no endiro bokungu alenge masera ali ninje na chetoro igo otara kulingo tarama ya ando itu bakongu babwa tegerenchi ko manyangingo chuto kora na barabu igo ningendo kora egasi gendo kinenda tebe samana yo usarama Nyamira kero kino intu ya tukune to kora bantu itu ba kusambiru chinyomba imento to kora bantu itu ba ko kunyoro mondo kange to kora mbantu na tuare bintu biko baga iga umonta ago swana na abana bakakusalia abana bake na ndo baita uitegesaku nandi to muti wabere ese chamiye itoime kende ke koro muntu cho sambu kara watu kuru ali cho ito kona no sabe sheria itebe na umuntu ku akorega tendo kabira keri abantu kwa ikiri umuntu nanda ushahidi mbaro tiko umuntu asiekeru nanda asiekeru kyaro korra magoso igo ninteme ku korega asienene korento usarama Nyamira nsiria mangana yo abantu amangana nara atatara makongu ini security elia kora chombe chikoyo mangana nara makongu asema da cases chabe abantu guitana konyoro monta ituru toma itingo moita chabere chinene ndo wato bakongu bonde ase abantu bayachire bono bakali gusambira chinyo bagusambira abande chinyomba ngware binde byabeire bita kwenda kobo ibini nkwanne serikali ya igoro mbitatuwe egere nyaro kolegas bono iga ninje nangona gukora kurese gasi na ro kore serikali bono ninje ebinyoro ekemeseke mona bono tubwate ento to kwana na kemoni ase ebinyoro bya Nyamira nakiki ngenda to kora bono na kolire chigodi yange 8 bwango iga ngoikande magombo wangende ngoikande Kemera wangende ngoikande manga ngwaro na chiro na ngachiri nyumba nyaisa na kirali se amatanga make ngono utarande ni mato bakongo bwate chibarabara nchirali chibato korosi chibe kujirame echinde chibe ko mochanga ekine gitakire tu ale serikali yemo uyo nate bamagendro ako kurwenseme yemo ya Nyamira ekini nje ngwanja nando uburai bororo bokora mande sememo nakindegere teke to ikanyamira ebe serikali ngolente ire ya mapatrike kworo kya Nyamira bonse balegende omo elipi ese bichana bito nababuraka n'abantu baminto balinzo butaka bwabiro obongo ndatayo taka bwate bokomubone ngakinere ni bwate aba birengere lise manifesto yane ingeti sheria Nyamira eko ngali bagando sieke ganja yokobeke besa asaba buraka ase abagaka bali bago tire na barukera na barombo bwate amahitaji yabo yokulinda chichami cyabo banyore besa kurwo bachi bakorera ibiasara ase bango italiene ni libawa kana na interest na ende so korko maene igene yotongo kingo Nyamira gego itu kabeshere ya Nyamira ase
assembly yetu ya Nyamira. Na ikikwaro cha abagaka mbabolingi balengereti. Abagaka kulingana na kitu nako lete gocha ko sponsor kujali si main conference lo benda kogenda ili ne kiarese kiyo koro kinaki ese kintu biringo kwa ne manifesto ya no gukora abantu bagaka basaya bangina na bali batabuati abantu babere banganye ne kurwenseje ni gendo ne katika bisa no wikangeta tuwe kiagera. When you empower your people, ubotaka mbogo sira mwaba mugo kwane gentekemo. Esa magosa abire abantu amakemba kuragera jibirio 90% of the money go Nyamira abantu bakobeke bubuko yao bachwete kwa bintu byao. Iye kugera bono ntuli guito botaka Nyamira. Ekire kingo chiroro nyeke yani naende mbomo umuigweni nkolegasi na buto gambe na baro buto tudwa mangana ali Nyamira batebira abagambe abange mbaro abagambira abange bakobori abane ni maide mbabe kuruoro bage babaka ne chikure cha Nyamira egere ke monita ika ofisieli egere togendere njireri tole abande mbaro bagokora gosoli bakuri birugo bosine birugo byo taka banyuma y'abantu bande lakini bono iga asa abantu libo bwene tuko subo bogabano borochi abantu bali mu atosomere kimoni obero imyaka 7 ali ke agokwana nino gavana ito bere imyaka 7 mu rukingi ndagokora abandi bachiri ndoruki ndo bakora abandi babera ubunge mu rugindo bakora abandi babere kisene tanyo bakalenga bigocha baro ndo bakora inu moko babangaine abantu bamindo mochole manager because Nyamira teketobone manager ne manager umuntu yo mu kokobuli manager utabwete amangana yo bukurumi utabwete amangana ye buruburu utabwete amangana yo kuna ukwana amangana yo makongo injine chemisongera kamoni oreta mabadiko Nyamira tigate mesutie ikomoni kegianke kiage tali kwara keiberu Nyamira kinete Nyamira egere chichai chitu chiri chitundu balime egera basabitu banyole chigasi egere ndete chi factory chintanga ni verisa to Nyamira amatoka ito asiye gugali na binte binde bitakirwa segu ase abana baitu barasoka banyole chigasi na barabu banyora matumaini yo komenye senseye egera basiga kwenda chibururume batiga kwenda chinyasoleme batiga kwenda marume abayaswatu baitu basogo bamanya barubunyaka imi bintu gitibibe egere twenda mu nechami ekorukwa Abanyamira etene bwato morai obasigete otali omoruti otagete ko bakorregasi obategerete naendo baigwete. Thank you. Asante sana mheshimiwa kapo no toko na chera sengencho echinkaki lakini naliga onte biringo kwani babero ya makorukunga Jacqueline akotebanga salimia sana mheshimiwa mwambie msichana wa Viero kutoka Mongoli Sibogichora mwa Kongo. Okay. That's my niece. Amazing. Na kuna mwingine hapa anaitwa Ruth Ochi. Nero tebirenga na bago tegerete korwa Mongolisi. Asante sana kabisa. Thank you so much mheshimiwa. Because of time we look forward chinga kichindi na inde on behalf ya bali bonsi kwa sponsor to gocha getulikia such a main conference yocha kwa batare 26 sabagaka bagocha koromera no kwa nemechandelia bagaka ba gwetera. I say thank you so much. Mbia mona sogosira bagaka bukurwa sechi county constituency Nyamira bache bacha sengencho yo wasomigwa na konya gosema nibuno mugosinko ganilia mayo mheshimiwa. Because of time I know ndonyole chinga kineto nyara kwa batokogosori mbia mono. Yes. Tia sawa seseni na batakira mayana ino. Thank you. Asante sana mheshimiwa. Mwachabateli ngorana de badase kakatere gatambe na gote bintole no morai next to tange ngwanerega okorokunga nere morara kibaso oyokori kero kibojumba se constituency ya Borabwe kutoka se county ya Nyamira. Kirali tukure Jumamosi gocha kerense yemo ya Maragoba. Abarai namagenderero. Abarai namagenderero. Nonde megaigana nebikoro to byonsi pinechibuti ntegereto murobyo bwa abarai namagenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Oyore ruoti ya mngana yobora yubuja asigusiye ngima. Bright. Agotokere na gokuboreria ria kuringite litukaserinde buno mo Kenya bobo gusibwantele gutayo. Abarai
na magenderero kila Jumamosi kurensa yemo ya Maragoba Gusii Kenya n'ensingi manige tegerete. Kenya ndio nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu tulinde mimi na wewe. Kenya ndio nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu tulinde mimi na wewe. Tusivuke changamoto tuongeze juhudi, mkubwa hadi mdogo Kenya iwe maridadi, amani kila mahali, viongozi wetu hodari, Kenya yetu iko shwari sote twaikubali. Maendeleo tunaona vijana tunachapa kazi, na mazao tunavuna pamoja tunapanda ngazi. Maendeleo tunaona vijana tunachapa kazi, na mazao tunavuna pamoja tunapanda ngazi. Upendo kila mahala, kwa pamoja tusonge mbele, tuzidi kuwa imara vidiwe vile vile. Upendo kila mahala, kwa pamoja tusonge mbele, tuzidi kuwa imara vidiwe vile vile. Kenya ni mimi na wewe, mimi na wewe. 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 Muziki ya wakubwa. Kwanza nataka niseme yalo moyoni, ukweli niteme ubaini. Leo nataka niseme yalo moyoni, ukweli niteme. Oh sanamu, nchi yangu ya Kenya naipenda, ina mengi mazuri ya kupendeza, taisifu daima.
Twasonga mbele hapa Kenya, furaha tele. Twasonga mbele, Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Twasonga mbele hapa Kenya, furaha tele. Twasonga mbele, twasonga mbele, mimi na wewe. Twasonga mbele hapa Kenya, furaha tele. Kenya ndiyo nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu, tulinde mimi na wewe. Kenya ndiyo nchi yangu ninaipenda mwenyewe, tujivunie wenzangu, tulinde mimi na wewe. Tusivuke changamoto, tuongeze juhudi, mkubwa hadi mdogo, Kenya iwe maridadi, amani kila mahali, viongozi wetu hodari, Kenya yetu iko shwari, sote twaikubali. Maendeleo tunaona, vijana tunachapa kazi. Right, asante sana kabisa mwanchi matikili Radio Vuna 102.0 FM. Ekero chechia butukire chidaka mirongo 27 chinsa ni ibere chia bono butuko. Ekero ngogo kuwane kabisa naende na kuwarigani ase enkwana ya kabire ito kuwarigani tia sobutuko boiga bwaliro mwanchi matikili igaiga somoro bali babarai na magendro. Igaiga se studio ndinere murai ya selieta morara kebaso. Oyo kurige korogo kyobo Jumbe ase e constituency ya Borabu eye gotoka ase e county ya Nyamire. Gotore live ase mitandao ya ito yonsi aso mutandao o TikTok Radio Vuna 102.0 FM na bokunyara kaboko kurigeria enkwane yo ya masema aso mutandao TikTok na bogo isoko kaenda aso mutandao YouTube Radio Vuna 102.0 FM bado na bokurigeria enkwane yo mwancho mutegereri na bogo so aso mutandao o Facebook Radio Vuna 102.0 FM na bokurigeria enkwane yo na bogo gotaka kurigeria gwetera se website www.radiovuna.co.ke na bogo tegerera na kurigeria enkwane yo ime iyo morobeli bwabarai na amagendo te tunyara ko batukunye chaka maiga yekemanyerero ge kubwatia Kirali tukure Jumamosi gochakira nsayemo ya Maragoba. Abarai na magenderero. Abarai na magenderero. Abarai na magenderero. Nonde megaigana nebikoro to byonsi bine kibuti ntegerero to murobeli bwa Abarai na magenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyore ruoti ya mangana ya yobora yubuja asigusi yengima. Bright. Agutukire na gukuboreria ria kuringite litukaserinde buno mu Kenya bobo gusibwantele gutayo. Abarai na magenderero kira Jumamosi kurensa yemo ya Maragoba gusi Kenya nensingi manigetegerete. Nyamira, Kisii, Kenya, East Africa, Africa, Mensengima. Kirali tukure Jumamosi gochakira nsayemo ya Maragoba. Abarai na magenderero. Abarai na magenderero. Abarai na magenderero. Nonde megaigana nebikoro to byonsi bine kibuti ntegerero to murobeli bwa Abarai na magenderero. Wate tariki na nyachae Brian Bright. Uyore ruoti ya mangana ya yobora yubuja asigusi yengima. Bright. Agutukire na gukuboreria ria kuringite litukaserinde buno mu Kenya bobo gusibwantele gutayo. Abarai
magenderero kila Jumamosi kurensa yamo ya Maragoba Gusii Kenya nensingi manigetegerete. Right, safi kabisa mwenche batili basi mano kironde to nyarako batugo chake nkwane ya mase morando mulia sole ekero kungali mheshimiwa Morara Kibasoga igase studio rando mulia ndonse alia sole nyora abantu batatoiga batangani to so senkwana 0704 102 0785 102 Hello. Hello. Ngoyo. Ngamba ngale gokuru gete. Wana to kwa na nduna to kwa na bagaka bona. Safi, asante sana. Radio Vuna, halo. You're bright. Peter atama kusauti Magiranga. All right. Ongati Magiranga. Asante sana kabisa my brother. Radio Vuna, halo. Radio Vuna bright. Magiranga te studio toma tegera te ya mangana maya. Sini kibusuli nyanga bagato. All right, asante sana kabisa. Vini Radio Vuna, halo. Bright. Oyo no mwana ponda chimbunchi kuri nyankongo kebiriko kuruburabu. Yes. Umurai Morara Kibasoga ne umurai ane namoire karibu sana. Okay. Right, asante sana. Radio Vuna, halo. Bright. Wairire bia kabisa. Endere ya Radio Vuna. Naariganira mugantiga so imene bikoroto. Alright, asante sana kabisa mwanche mthili nkonyoli. Turi live aso mtandao YouTube, mtandao o TikTok, na boigo mtandao Facebook Radio Vuna 102.0 FM. Ekero mheshimiwa karibu sana na ende Maragobe yabono. Ekero ngo kwa libagiliga sengenchi yuko kwani mugusia ndonsi ya sako tegerete. Mbia manasaba gusibonsi ndonsi ya sabato tegerete. Njenkoro kumorara kebaso. Na ikirega Radio Vuna, radio ya nguvu, ambayo iko na maneno mazuri ambayo watu wanaweza kujifunza na nchi nago kirego cha gukwana monainwe tikatutwale chinkwana chire chingia chira mogokyo monene na ande chira basikoigora abantu baita maisi ninde bamanya sobora ibwense brochi gochi ene na barabo banyale kwebanga banyale konyora magendo na nto sirio botaka kurwas chinka chetu. Yes. All right. You confirm nga bado nogende tuko lige kurugi bujumbe borabo kuso kwa change birengere. Ase kingo change birengere. Ayena wajete Nairobi ga you have changed the mind. No. Yes. Bado no ndengo bole bujumbe bwa borabo constituency. In fact umate na nyolete kirugo kere vacant abana inchi bagande binganya ko ba acting member of parliament inganyerete igona bongende tegasiane kabisa. Yes. All right. Mapeme wiki you gave a statement kokotebanga gwachakira umurobelio wokubeka mo young minds. Yes. Kenyengima asinge ncho yoko mosira Dr. Fred Matiang'i. Yes. Asekero kyobora ibwense. Yes. Tell us about it. Omanyete Dr. Fred Matiang'i naga neti abantu bakoleta chinguru ase campaign yae. Na ande bakoleta passion, excitement and power ase campaign na abantu boka baranya okora igona abasai. Na incha singi nchondo mosai na ande na araeta basai kenyenge maso morobeli oria Gen Z ndo chenga na bombo ate chinguru ndanyale kubeka abasai kuru chinsemo chia Kenya au gochakira Mombasa, Eldoret nimbachi network paka Kisumu. Tonyaego chamwe nde tumuligilie kirugo kyobo president asenga nchekero nkuligilia opposition. The only person obwate a track record was a performance record oranya okonya Kenya yaito Dr. Fred Matiang'i Bweka. So because when I look at the track record even ngozi abonsi Nkaranga Matiang'i is actually the best president Kenya can have out of the options chirito bwate. Na chakir kobeka mo young people and anybody ototegerete olenere omusae gose nabo mogaka gosomo ngina lakini otaite goto support yase vuguvugu ya ito yogo support Dr. Fred Okengo Matiang'i anaweza kunitafuta na tuzungumze ili tupange kazi pamoja. Okay. Yes. So you talk of young brilliant minds. Yes. Maybe to be criteria nkero specifically no qualifies so what is no criteria. Yes. Any Kenyan
oligererie enchirense yaite kwenda nchirobo kurumi bole nchirobo takabole asing'encho yobo kurumi nanda asing'encho mismanagement ya country yaito orochenga Dr. Fred Matiang'i can do an exceptional job yogo konya Kenya yaito. They are most welcome to come to Jubilee Party. Yes. Elinde tokonya ne tunyare komosira Dr. Fred Okengo Matiang'i anyare kobe president yaito ya Kenya. Yes. Okay. So you're inviting them to Jubilee? No. Jubilee and Matiang'i is the same thing. All right. Because Matiang'i agotene nobo president ne kiama gia Jubilee. Na kiama acholi rigotene nobo president na kyo nande kiama kili kenge nyimbo aereliwa noyo moligete as president Uhuru Kenyatta. Nande kokwa aereliwe nyimbo yobo gambi tolikobwatoka. Oko yobwata bokongo buno mwando. Igobono we are in Jubilee Party na ndaba gusibo spi bamanye kiama ni Jubilee onde mwenzi wate kiama kende gyonsi ekala esimbo maro yondene karamu yondene umbrella ebinte byonsi babeke kando bamanye nga tuko na chama moja intubona abagosi ambayo ni Jubilee Party enere kiama togo support na kyo Dr. Fred Okengo Matiang'i na ndembi yabachichase chama elinde tunyale kumosiramo na ndo buyomete chama nebwate structures, so that is why ngotebanga watu wengi ndani ya chama through the structures za chama tuweze kufanya hiyo kazi pamoja. All right. Just let me cheo cha imukiriberera ase bali maiga ya Dr. Fred Matiang'i mapema igensemo ya bajumbe. Bali babire ko baro mustali bosyo ko mukambini ali Matiang'i baruete statement bagoteba ngabantu bali bachire bategete gotobanka asivu kwenye ntoma itinga kitu kwebanga ikati abo omujumbo kitutu cha South mheshimiwa Anthony Kibagendi. Yes. And even nekero kuligire the conversation in social media na bagotebanga one of the people balengire naye. Are you aware of that? And ninda are using it? Amangana omujumbo kitutu cha South Anthony Kibagendi akwa netali keumbwa somo president ya chete kogikeli alingana lililio bogun ate banga rende abantu mbale kulingana nera ruchinga abatomire na Ruto bache kobanga abantu sababu ali gukwa nabo nasing'encho natebanga egendegege korukwa linda mwananchi na chakire koke doubt na nena chakire kokumelianga ekerenga kiae bowling kieke asing'encho ntutore Jubilee Party lakini linda mwananchi bagote anga nkorosi bale kiama ba kolonche in August nsinywanga igobono Jubilee tore gosene kiama kitokanyete egento gya kabere into etogo support Dr. Fred Okengo Matiang'i for president umwana ito nera gambe na nditali asing'encho twaro umwana ito n'umwana ito ule performer oranyare gokonya Kenya yaito bono nabarabuga alilinda mwananchi bagoteba Sifuna for president ibagote anga Sifuna the sixth bono zinyunga Sifuna mogo support for president ose Matiang'i mogo support for president ekeronko baboli elia ebagonte binga ya yoma Italia Matiang'i ta kunyara kobe president ne kura yomo gusiyoka etora alia silinda mwananchi elinde Sifuna tumuagache tomanya komwegache go support Fred Matiang'i insinywanga wetierelio moyo omoyoyo tokobeta aseng'encho uroche opinion polls ichiachita senga seti bono bachakire kulikanga nga Sifuna nkobwale Matiang'i maarufu etaria kene lakini nde bono uroche bachakire gotwale idea yo kulike bintu bunebyo ekero baikire bono batete kulike bintu bunebyo igemine dinga bono batete kokini maarufu yoyo etanie yoyo bono oyo Sifuna bakokinie elieta liae paka etani omonto oli babwate bago support for president lioli Sifuna oyo monyene no enere nanche no nabaruya mbanje ngerache go support Matiang'i seturate bunga yaya ncheli italian yakini na lili nene tebi Matiang'i achicha support nande mikutano ya linda mwananchi always mbali komisi no balelioka emekutano ya linda mwananchi lakini emekutano ya Dr. Fred Matiang'i ekerago chikulikia chikura isiko mbayo muna bono ntuaenda Embu mbalengo ngocha turi tuaenda isiko different places ntuaenda Kirinyaga asakuru kukutus mbalengo lakini ekero umo president Fred Matiang'i ali gusi no bale bonzi elindo mugusi abarolenga abana bubale na Matiang'i tachiko bali nekura
bacha gotalere goti lakini kera kuri gichikura isiko echichire chiamana mbayo nando maetembu y'abajumbe bacha basire president ba noega shago okora gotara n'abajumbe bae batara nere gente getangani bamwaliberera into kyakabere batangana mutu babanga abantu elindo mo president achanyole bantu mbayago kwanera babanga abantu kabisa baichora nande bamanyanga ki speech president ngakiago cha address y'abantu ikintu kyagatatu ba security abajumba abamba cholire mbabwate security y'abasigali abasigali abamba bwa chibundu kero mujumbe na abwato musigali obwate bunduki ekero bago cha abajumbe buna batano echine chibunduki sana na nje morara kimbwate yane gozi yamo gozi iberega igoro cyo mo president yo ale secure na ndale very safe tali asinga nchero monyana abange security ya asinga nje abo balenere bamo surrounded gose bamosirete igobono ekoma chikorokananga baegemeire opande ya linda mwananchi no babegete chinguru chinyinge mono kota babwatokire Dr. Fred Matiang'i olitu abwate totangane timutunganero kobe president nande gento kyakabere bachakire gukwana Sifuna for president eyunta understand tinganga kiemineti tobwato omwana ito Matiang'i asinga ncho etokora arwanerero oyo ito na tuancha Sifuna buna toramwanje oyo ito naro etokora abwato oyo itoko boko kwanza elinda atuale chingura chikobe opposition candidate alinga tokomo weekend togo strengthen omwana isiko so igabu kero kende na aligererie sabu ya oti na understanding garanga na vera abase kobanga iko mchezo ambaye na chezo ambayo si mzuri nanda singi nchonde very passionate about Dr. Fred Matiang'i becoming president nanda singi nchondo mojumbo ya kuruborabu so I have two special tasks. I'm the youngest person as a team yae asaba saiba eba kumozira njene genzi. Number 2 injomo jumbo ekuruborabu. So ting kwanja achikoba betrayed gose taba supported ko ikatomo support pake abe president na kyokora kero kende bono togo sige kanina bajumba barakini mbaba seko ranga mbobe nane mbaba seko tuwaro bororo mbaka ganga nko barwania ya nko baronge ituboronge na bonko bomokera kinyonyo nga na bagoroire igono ko bagorora elinde tobwatera ini twensi tomosire igomba basikorora bobe inchitindi koli gibo jumbe gitutu chache south umushimi wakibagenda into skaine nande tuanja ine nande na somete maseno school bunanje na somete tusikaine kabisa igobona I wish them all the best lakini mbaba segwake sabu ya 1+1 - 2 = 0. All right, so kurumuna kuwa ligereirie buna siasa yegenderete do you feel maybe nga as abantu bali bonsi bagoteba ngambale maga ya Dr. Fred Matiang'i abantu baro batali genuine umeta abantu mbale barororo asingi ncho yechi sababu mbalimbali umete soko teliko bolu balimo nande no natoba bange muntu mobeta akobora gati ya ito no na barogimbale binyoro tari bantu bonsi pipa mobo eto monena ase kinyoro na ro koronyoro nga naboga kwenda pake kanisa mugaso arafu achikoroga botuko igombale bale nere babwate chini ya chimbe lakini chebono tinkonyara kobamanya inche nkoligereri abantu nebikorwa byabo tintake tibono bogengi ngoyo no mobe ntu amoigukago kwana igo bubono no bogengi inche nkoligereri actions ebikorwa by'abantu mbiri byebi kerongoligereri ebikorwa by'abajumba abanko machikoranga wamepotea line kidogo ewente bairani we line bamanyenga line ne babwate line pakomoelio right asante sana kabisa mwancho bateli buno igwete nelio gilia yo mheshimiwa Murara Kibaso oyo kuligekero kyo bajumbe ase constituency ya Borabu yegotoka se county ya Nyamiranga kana madini makego ga mwancho bateli korina linto nyaroga batoko gendramo ni nkwane yiga. Unatafuta sehemu safi, salama na yenye utulivu ukiwa kaunti ya Kisii? Karibu Helen's Apartment Airbnb, mahali pa starehe na mapumziko ya kweli. Katika Helen's Apartment Airbnb utapata maegesho ya kutosha na usalama wa kutegemewa masaa 24, mazingira safi na yenye hewa safi ya asili, eneo tulivu kwa mapumziko na kazi, ufikiaji rahisi kwenda na kutoka mjini Kisii, huduma bora kwa wageni wote. Iwe ni mapumziko, safari ya kikazi au ziara ya kifamilia, Helen's Apartment Airbnb ndio chaguo sahihi kwako.
Tunapatikana Nyamataro, kaunti ya Kisii, kando ya barabara ya Nyamataro Tumaini Secondary School, karibu na AVC Church na umbali mfupi tu kutoka mjini Kisii. Karibu ujione huduma bora na mazingira yanayokufanya ujisikie nyumbani. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0117386280. Helen's Apartment Airbnb, where privacy meets comfort. Radio Vuna. Unajenga ama una ndoto ya kujenga nyumba yako ya kifahari? Unahitaji vifaa bora kutoka msingi hadi finishing? Karibu Shah Ceramics, wauzaji wa vifaa vya kisasa na vya kudumu. Shah Ceramics tunauza steel, simiti kutoka Rhino, Simba, Nyumba na Rai, tiles, tanks za Roto, Techno, Ken, Top na Royal, mabati ya aina zote, aluminium profiles na fittings, MDFs, blackboard, plywood, marine board, gypsum boards na accessories zake. Pia tunauza barbed wires na chain links, rangi kutoka Crown, Duracoat na Royal, toilets, wash basins, taps, showers, kitchen sinks na all plumbing na electrical fittings, agricultural tools, furniture na vifaa vyote vya ujenzi. Kwa nini uhangaike kutafuta sehemu nyingi? Shah Ceramics inakupa suluhisho kamili kutoka mwanzo wa ujenzi hadi mapambo ya ndani. Tupate mjini Kisii, mkabala na Kwanza Place, karibu na Quickmart na Kisii Mart Mega Supermarkets. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0703943972. Shah Ceramics, pata vifaa bora vya ujenzi. Radio Vuna. Eke minanokia World Cup 2026 ni gobono gia chakirevene. Aba sacha kurwa chitimwe merongene na isa tensengima. Vaikira sense ya Amerika, Canada na Mexico gosigikania. Nimo ura irobo nyangongo. Tomo chago tengeresi sane yoye mase ye mokruense ya Amerika. Asinge nchota buatie TV. Wanawasha moto. Fire pini fire. Dia matkeroka ni gobono ya bekrichi TV chechinge nchone chi size au aseofa. Enyorere TV guna bono ya Samsung, LG, TCL, Hisense, Solamax, Vitron, Sony ne chinde chinyinge aseri gorire insekegima. Igo togotoka somo chiokeroka, ibara ya keroka ichuni, mbarabara ne nyagitari ya keroka. Ake simia se namba 0748840317. Gose 0711437974. Goetania yo boigo na bokonyora hoofers, subwoofers, guitars, microphones, chichaja, chispika, chikuka, microwaves, mixers, amasasi, chibetri, chivasi, chiflash, headphones, chikebo tunes chigotumeke stimane binto binde binge. World Cup 2026 tuganyote bigwe.